Znači, 2014. smo napravili jedan iskorak u rastu trgovačkog obrta Market Plava Laguna, se je zvala firma prva, i otvorili smo 2015. istarske supermarkete. Znači, tu smo ponovno napravili jedan iskorak u proširivanju broja marketa i uvidjeli smo da nam fali svježeg mesa u našim marketima. Nakon toga smo u Poreču, u staroj školjki, preuzeli jedan mali privatni biznis mesara, gdje su bila zaposlena 4 mesara i krenuli sa znači, proizvodnjom svježeg narezanog mesa za vlastite markete. Nakon toga smo u 2015, krajem 2015, tu smo uvidjeli da nam se to isplati i krajem 2015. smo ovdje kupili ovaj pogon u Svetom Petru od Purisa u stečaju. I tu smo počeli, ovo je bilo skladište i tu smo opremili unutra sa strojevima i pomalo ekipirali sa određenim ljudima iz prerade koji su iz Purisa izašli, koji su, ne znam, bili bez posla i tako. Tu, uglavnom lokalnim ljudima. Za početak tu je bilo 10-12 zaposlenih, sad smo sve ukupno na 48, ali dole direktno u pogonu radi 24 od njih. Tako da, evo, malo po malo smo uvidjeli i dok smo imali markete da nam je potreba za jednim premium proizvodima, ajmo reći, pošto smo imali markete u svim turističkim kampovima u cijeloj Istri, da nam je potreba za premium proizvodima jednostavno nužna, jer ovi veliki igrači, mi se ne možemo s njima mjeriti ni po cijeni, ni po kvaliteti i tako dalje, ali ova kvaliteta nam stvara tu razliku u cijeni gdje se mi pronalazimo. Znači, nakon toga je došlo 2019. do prodaje istarskih supermarketa. Ostavili smo si Histris preradu. 2 godine korone, ja bih rekao, dobro su nam došle, da se možemo stabilizirati, da vidimo kako bimo, da shvatimo da ne možemo samo na teritoriju Istre egzistirati i da to je premalo tržište kako bi jedna proizvodnja ovakvog tipa uspjela preživiti i bila pozitivna na kraju krajeva. Izbacili smo neke proizvode koji jednostavno nisu imali prođu, a ubacili smo, to jest proizveli smo par proizvoda, 5, 6, 7 proizvoda za kojima smo vidjeli da postoji potražnja i krenuli smo na nacionalnu razinu u sve naše najbitnije i najbolje trgovačke lance. Uvijek u suportu, znači od Studenca napred smo krenuli. Konzum, Plodine, Kaufland i Spar. U svim marketima, ja bih rekao, u svim našim trgovačkim lancima sigurno postoji niša i potreba za domaćim proizvodima i ne samo suhomesnatim i za svim ostalim stvarima. Kad smo imali svoje markete, mi smo ovdje na razini Istre jako bili senzibilni prema našim vinarima, uljarima, OPG-ovcima, šta god se je moglo ovdje lokalno proizvesti da bi mi mogli plasirati kroz naš lanac, mi smo plasirali bez razloga, bez govora. Znači, mi smo imali 100 i nešto malih dobavljača iz Istre. Po više pitanja, bih ja rekao, izazovno. Imamo jedan od velikih izazova je nama energenti, jer mi, kako imamo komore, strojeve za preradu i tako dalje, mi smo jako ovisni o struji. Hvala vladi, bih rekao, da su zamrznuli tu cijenu struje na nekoj, nazovi, prihvatljivoj razini. Mi smo tu nekako predvidjeli 2 godine prije, postavili smo prije godinu dana 200 i nešto panela, tako da smo i tu ostvarili uštedu. Drugi izazov bi napomenuo da je radna snaga. Mesara danas, recimo u Puli, ne znam da li su upisali 2 ili 3 u srednju školu. Mi smo prije par godina čak i nekog stipendirali s njima tamo, ali da li će on doći, neće, da li će ostati 6 mjeseci kod vas ili 2 godine, to niko ne garantira i tako dalje. Znači, mesara kvalitetnih je jako teško doći do njih, to je ogromna, to će biti možda i najveći izazov u neko dogledno blisko vrijeme gdje će se morati orijentirati na uvoznu radnu snagu koja, budimo si realni, nije na razini hrvatskih domaće radne snage. I treći izazov
isto velik, ali na kojega se može u najkraćem vremenu reagirati, je količina domaće, to jest hrvatskog mesa, domaće sirovine. U jedno vrijeme je i meni dolazila ideja da i ja otvorim vlastitu proizvodnju svinja, ali kad se baci na papir matematika, jednostavno u Istri je jako teško proizvesti svinju sa resursima iz Istre. Znači, kukuruz, jedan je prinos kukuruza u Istri, a drugi je u Slavoniji. I tu su nemjerljive razlike. Znači, ta ista trukinjača se proizvede tu u Istri, bi koštala 30-40% više nego ova koja se proizvede u Slavoniji. I tako da tu su matematike jako različite, di jedino, kako ja vidim, znači, jedina mogućnost je da se ovi suhomesnati proizvodi i naši pršuti, moji kolege koji se bave sa pršutima, da uspijemo doći na jednu razinu cijena kao što je u Španjolskoj Pata Negra i biti u samom vrhu, pa da kilu prodajemo po 100-150 eura zbog ekskluzivnosti u kvaliteti i zbog nazovi ne prevelike količine u proizvodnji, onda bismo mogli računati na to da bi se i našeg istarskog seljaka moglo zainteresirati za tako nešto. Kad se svinju ne bi plaćalo, govorim sad na pamet, 13-15 kuna, to jest euro i pol, 2 eura, 3 eura po kili, nego kad bi se platilo svinju 4-5 eura po kili, zbog toga jer bi se proizvod mogao platiti, to jest plasirati po 100-150 eura, onda bi vjerojatno, ali to je jedan ogroman krug kojega je skoro nemoguće zatvoriti. Definitivno Slavonci su prepoznali Istrijane kao poslovne partnere u načinu da i kod otkupa, i kod definiranja cijena, i kod definiranja uvjeta ishrane, znači tu su se našli kompromisi i za sada funkcionira. Makar vjerujem da bi bilo još sirovine, trebalo bi biti još bolje. Jako nas buni ta burza nakon otvaranja, znači prema Europi zadnjih par godina, ta burza mesa, to na sedmičnoj ili 15-dnevnoj razini, euro gore, 3 dole, jako je volatilna stavka. Recimo unazad, nazovi mjesec dana, otprilike 20-30% su cijene varirale. Di je nazad, govorim, 3 mjeseca svinjetina, kad pričamo o svinjetini, nije bilo 5 centi, 10 centi razlike, sad su to počele biti ozbiljne razine promjena. Proizvodnja svinja i proizvodnja salama se dešava 6 do godinu dana nakon nečega. Znači, energenti su prije godinu dana odletili kad su ti prasi bili odojci. Sad kad se nakon godinu dana ta cijena energenta mora ugraditi u finalni proizvod koji je to jedna krmača ili zrelo prase za ga dati napred u proizvodnju suhomesnatih proizvoda, to se sada akumulira. Ona cijena koja je bila prije godinu dana. Evo, vrlo smo ponosni na ovu nagradu iz Brisela. Znači, ne manje vrijednu od ove nagrade iz Svetog Petra, ovogodišnje i lanjske, ali tu smo išli istestirati znači našu kvalitetu naših proizvoda izvan okvira Republike Hrvatske. To nam je bila jedna ogromna motivacija vidjeti kakvi smo vani, da nas vanjski ljudi ocijene, znači nepoznatih 200 kušača je ocjenjivalo i da znamo da li u nekom slučaju, ako dođemo na jednu tu razinu, možemo izaći van Hrvatske. Naravno, poslali smo 9 proizvoda, svih 9 je dobilo medalje, jedan proizvod je dobio 3 zvjezdice, 2 zvjezdice i 4 proizvoda 1 zvjezdicu. Ali bez obzira na to ne umanjuje, to su samo u nekim određenim postocima, to je sve zlatna medalja de facto. I tu nam je malo nam je otvorilo vrata prema Austriji i malo prema Italiji i nešto sitno smo takli Njemačke za sada. Austrija nam se pokazala vrlo interesantno tržište za takve, bih rekao ja, premium proizvode. Sljedeće 3 godine smo dobili pravo korištenja markice i ona će biti na svim našim pakiranjima i istaknuta i u marketima ispred pakiranja, kako bi i sam krajnji kupac se odlučio bolje da uzmem 10 deka Histrisa nego
20 deka neke treće salama. Evo, tu gledamo kao naš komparativnu prednost i zbog toga nam služi da ne bi izgubili nit vodilju koja nam je prvenstveno kvaliteta na sve tri razine, jer jednostavno ako krenemo u masu izgubit ćemo se među ostalima, ali mislim da smo pola koraka ispred sa kvalitetom. Mi se možemo pohvaliti s time da radimo sa hrvatskim mesom, to je premisa broj 1, znači dobra i vrhunska sirovina, a druga, nazovimo to tako, da smo ostali na jednom dijelu manufakture. Znači, nismo poklekli 100% strojnoj obradi, bi ja rekao. Ostavili smo jedan dio te istarske tradicije u svakom proizvodu. Znači, tu se ugrađuje i malvazija, i kuhani češnjak u malvaziji i tako dalje. Znači, to na jednoj razini 100 tona je gotovo nemoguće zadovoljiti. Evo. Ja gledam uvijek onako, znači, bez obzira na to koliko tržište traži proizvoda, mi moramo biti svjesni da to mora biti, nazovi tako, limited edition. Znači, do tuda možemo ići, toliko možemo proizvesti, ako bude trebalo tržište ćemo diktirati ponovno sa cijenom. Dići ćemo cijenu kako bi mogli dići cijenu rada, kako bi mogli pokriti troškove energenata, ali do jedne granice. Znači i naš istarski boškarin, mi ih ne možemo 3000 preraditi, nema ih. Znači do jedne granice, tartufa, mi možemo 100 kila, kraj. To jednostavno količine su ograničene. I jelenske divljači, divlje svinje. Znači, to su striktno periodi lova i lovostaja. Znači, tu nema, sad ćemo još 2. Nećemo. Do tud smo odstrelili toliko, uspjeli smo nabaviti toliko, to preradimo, to je to. Napravili smo plan u nekih 5 godina da bi došli, da bi stali na noge, da bi stabilizirali i da bi uvijek držali kvalitetu. Jer jednostavno jedino tu se mi možemo naći. Mi smo premaleni da bi mogli fantazirati sa raznim stvarima. I to je naša komparativna prednost pred ostalima. Brzo možemo reagirati, aha, fali još nešto, ćemo dodati ili ćemo oduzeti. Gle, tu mi se čini da ti nije, ali to smo radili 8 godina. Osluškivali tržišta, pomicali granice, radili nove recepture, dodavali proizvode, izbacivali razna proizvoda. Sad za jedno 6 mjeseci ćemo isto imati jedan izazov. Radimo sada već na probama. Promijenit ćemo ponovno recepturu, ali o tomu ćemo vas za 6 mjeseci. Imate u nekom sebi. Jedna mala tajna. Znači, sad smo napravili recimo dve nove salame koje smo isto tako testirali u Svetom Petru u šumi kad je bilo tu. Obe dvije su dobile zlatnu medalju, odlične. To je salama sa suhim smokvama i salama od pancete. Izuzetne. Ali sada radimo na kompletnom na promjeni kompletne recepture. Pokušavat ćemo smanjivati, znači mi radimo bezglutensku, bez soje, bez ovih dodataka raznih. Sad ćemo probati još eliminirati jedan spoj koji je u svim tim salamama, a našli smo zamjenu prirodnog. U 6 mjeseci smo napravili jednu probu, dobra je, ali moramo sačekati još 6 mjeseci da prođe onaj vremenski period od godinu dana i onda dajemo van. Agroistra, poljoprivredni magazin.